Normal ke niam biya kamal ka Nuer online TV channel. Ke jan gwas me bana rach ka Queen Nasir ka raja dan inshallah ta Ramadan la commissioner ki governor dung Nasir. Uh, Ramadan and Keb Nasir ban raja dan inshallah men inshallah ke kuumɛ South Sudan. Ka kui ko reshe tuok ka shang wel ngwan ka pairo rol kin dangro jan dangro wi dich. Kan de chandan and jakare which kan Nasir kan ulanki wi dialan content re rol Nasir. Win Nuer deje dana jaka ka Ted Johnson ulun kan kwang shorale no bane ta dana che right ke ke kuumɛ matre wi ke juba bane jeli gore jen wo mi jira mi jidit ka Nuer online TV channel gore jen wo jender subscribe ki deri lara me deri jen yoga nasen ko kien ko de lara titi de kan kula shu gosen tin gor kon kan wo de ka chupten chu japeru jen wo biela ka bi share ka bi comment ka bi notification bell bi jotwan Ray ler kaname no ray doaran ki ray widan kanasir ka kor ke me kor tuok kam SSPDF kene ali chinedi shop ka diech shikaliutin ray kormo kanedi shop ka wel te ka bot kore dana chi tuok kam ali kanedi ni SSPDF ke di ni kirma yadit dio je gwanda tun wan long la ngai kon madan le rode ano shi jan koroniam ci koro tun wan ci ga to long kamali kane de ni tala de ni kirma yadit la to ga no kan de ni kirma yadit wa kan la regla ja to ko ne ka dobran la jalat ke ga re ko re da ne ci to ko ra da ne shalat ramadan la commissioner galwak leotep nasir county commissioner Siala rewo ne iti shop ke kino wal badek shiga rodian barri which kanasir ka area kanasir you know ke area la which kot which mandang which pananyang kan witen kokien ajene shine iti shiga rodian bartan ke which narin which area ka kore da ne sha me chitwok ko kan ide konte te area kwa ka shelf aham SSPDF ke bokan ga dai ana moy che civilian ki hali che ka jako de te dawch ko mi de ne mi ku kala nang ni civilian do bri ande na de te daw ke jam ala shi nasir town cha je ban pin ki rek nasir you know shi commissioner che jela ne na gwasme ajenen tama unas ka mulun ka jogo mat kal kale man kule lari ka long ajene tele kwen you know ajene tele kwen tele wal tele piuto gore maske anetin kondi chilun jog da which ko do be da ne shana cha wu keje me cha na bu ke jere wi ke kurche to ke tel do mi modera ande jangoy ke kwen kel ki ga mana ande te ge jene tel kwen ne re konan kula lun jogo teme gorkan lok gorkan ode ko mo ke dor mi jekana you know chineti ngwan long shikara je me chikan lat ko kanir content re wichin binami gorkan lok midit me de ga lok ja ka tay dane shi kor mo je to ko ja an kor mo to ko ka changwel ngwan ka payro ron kin dangro jin dangro de dich tej kan kuumɛ South Sudan Ramadan la commissioner galwa lewtip tej kuumɛ South Sudan no de kan lwak de kan no ngre wich kanasir de gana de kan kalwak ko ne di chobwe kin wal badak gor tin cha joj re wich ke kan wi to gor kan lwang medit no ajenen tamane ideal ko telekon ne rej karwada kire je kan kwala je ko re jir kan kwala chamona jen ko na survive ka kamo ko telengu telekon no ko chirek chatwo kariu ne ngwan kan gan luin dawch no ka dwal ka wo ka kore dana chitwo me bok de ni SSPDF bokana ka ja no chiraja me chaja kwen anyok ne ko kena kona chirwach lat kana gwanu de lok de jetup no ne tin takare leave rehabilitation commission wudu shalga David Panom ajaneti kan loko de na de ka lok rewi ka nasir ka kwen kana wal la wala kon matka ka kwi jwasne kana kwi bone o de ne to de ka lok ne choke kin wal badak ana chala do shuina long ko dobra na shalat keje
gwasame te roj mishakulat gwasame a commissioner kene den konanten winami kene antama ko ci korche tuok no kila kor tuok ni siang ci de ni SSPDF ci kan gujeno bika de ni robe kan ga gera la kumi kirmi yadit ba de tintire wech no won ba ka ger ba ka nang ka ba de indi ko kien ba ka lo jok kene ni konan loy ka jok jan gwasame ki de ni ba no be bere wech ke de ni kon la de ni SSPDF jene ba ka ger ke de ni ko kien ajana ka dwala tin ko kan dini tin konten ba nung ala dinti jidine tin nung ke katit ulun kana kana kwar diana me no re wije mi ka nasir kal bendian wur ma kwang shorale johnson ulu ne ko la general tin konten nung ke dini SSPDF ko dobran chalat ke je wude me udok governor dung Great Apnal State Tetidian tinung ka baburi ibere which kanasir ano chala do nene ajana non dien che chong chaga de nong ajana chaga de nong ko ken mu ka ben nung ka ko biken metin de tene hali biken ka kap ka tene hali me de kon tene dien ken kanen kon ku ka rodien le kap ku ka rodien le gang ka ka kuje mo che chong community ki halatin kontin laji community akana gur ka no cha din ti cha ga no din ti de ga lo jok din ti cha ga nyor ka nasir cha ga no ka ulang ko bendian bu koro dien ba nyoko to gwanu de ka lo jok ko gor ka mala tok de ga lo jok de ga lo wajandan en beketin de ga lo ka great apnal ka malakal ke de ga lo gwada dan en teketin mun kuumɛ ja ko on bendian tama re wika nasir balari ga lung ko wo mu ka ben batigrik to wan to brodian lat ko kuje mo ti ne kuumɛ mala kuumɛ men tere wech ka nasir men ke de ni kon tere wika nasir no de ka jen ka ti ne kuumɛ South Sudan te ka juba no de ne dialati de ga lo jok sigande te re wech ke sigande re wech ka nasir ko antama bendian en kong shoran le kana johnson ulun bendiere wech ka nasir ajeno bitene korten tela mal betokten ngweno ken de ken loy gwata mi ko dong de ken bere wech ab kordien ba nyoko lene tok korte yi tok gwasa dan che gode gwano de ga loiten shine de kon la jejem bor shi kan de nyoko mnyi ke ha shi kan de nyi ke kuumɛ South Sudan kuumɛ South Sudan gwada me chicken western bargazal chicken kori kan tok shi na ikan nak tong mi jendan be kare non kan nasir chagwa kan ulang en obeke be ga maj be kan be kap murai kon ke reality ala nasir ador mubum anyok tiken ke bad experience ke dini kon la dini SSPDF dini kon tin naka nuari rewi ka nasir ko ne kon naka ka nuari reality jene ne den kon non ka dini rewi ka nasir ka nuari bane kon shorale ga nasir no ramkel ngin madan le rode dungno katin kon lienka gwe ke jeno deje non kana ko bika naat bikan ka bika maj bikan be kaf of course la tok tele mi la kap ka bom la na ko na dol mi na dol ga jigwech dan mi joye no ba mi ken ka ba yu kap dungno tek do mi chama de kap je ko en nasir on tam ga jan gwaz mi chete ka position mo gwa ala ti morle ja tan ti ga gwaz mo kwa mai lo kap ngu ku ma jegwi je no buto kan e kon te nasir ne kon te ko ulang ne kon te gwad mi kele mo ka maju kana ka what will happen balari mi dide long ko kan yitar shwal morle ka tan gwi kan wore enen mu ba chit togo
bukan ngaje no Nuer tele ko mutele ka bukan Nuer ik nak nang mundit kam shi jen bidde ni pain kan de ni SSPDF ti bukan Nuer bukan kanak ci kam ci kan lat ka Western Bahar Gazal nakan ne timo la hali na toyken kamen na wankan dwel nankan kwakren ko na kwak hali yen kana ne di gujen wodon ci shunkel ka kan dial tin ngum butuok balari ng mudirelong ka kuumɛ mala kuumɛ South Sudan kwai le tijeno ne di tin shine ga goro kici bida weda ka lo ka greater panel ko shiane no te kor ngwante ga tin sha lung no shi ga deben de ka benum pinche ka mal bad tama mal ci tan name jena dan en le roden tama ray rol ka nasir alo de ne ka da dop be ka chana ilen gwasme ka to English arwa dana sha gor ki men cha kuɛɛr la commissioner dung Nasir County do bdana cha ti ke ki cha right ke kana. A fragile calm has returned to the town of Nasir in South Sudan, Upper State, after a clash last week between the South Sudan People Defense Force (SSPDF) and army civilians. However, local authorities warn that the humanitarian situation remains critical, with thousands displaced and in urgent need of food, water, and medical supplies. The violence erupted last Friday and continued into Saturday, leaving at least 5 people dead and several others injured. The fighting forces much of the local population to flee, leaving the town largely deserted. On Wednesday, Galwale Utiep, the commissioner of Nasir, the Nasir County commissioner, said residents are slowly returning home but face a worsening humanitarian crisis. Seeing the clashes, the army has remained within their barrack, which has helped maintain calm, he said. However, the main challenge now is that our people lack basic necessities like food, water, and medicine as they return from displacement. David Panam, the acting coordinator for the Relief and Rehabilitation Commission, he showed this concern, appealing for urgent food aid. Around 18,000 people were displaced to areas such as Kot, Mandang, and Pananyang, he said. There's no flour available and people are relying solely on fish for survival. The situation was already dire, but the incident on 14 February has made it even worse. One resident, Nyanath John, described the suffering endured by the community. We are urging the government to come to our aid. Our situation is desperate. We have no food, she said. Tension between the SSPDF and army civilians in Nasir remain high. The government has reportedly dispatched new forces to replace the troops stationed in the area for several years. However, the move has sparked unease among locals who fear the incoming force may target civilians and carry out disarmament campaign. The local community has rejected the deployment, calling instead for a unified force to be sent to the area. South Sudan has yet to fully integrate its various army groups into a single national army, a key component of the 2018 peace agreement that ended a 5-year civil war. Although South Sudan has been formally at peace since the agreement, political tension persists as the country prepares for its first post-independent election, is scheduled for December 2026.